Дара дөгөнөмете көйлага Алексей Воровской турар оны теккетенче балталак төге Артем Ягнов көйдө жолгу тоскойдо оны кенега көмләртен Артем тугунан жаргын төһүнөн кады белемне кебиден тугунан кырдык кырдыдыр. Тон Артемга жа быйыл көмөлөсчүм. Быйыл тебем дыгынга сүмүрдү күрө аспатам. Тон разытон рапор Артемга көмөлөбүн мен дәвер тон кенега тагым ясыл күтүп туру бутун я. Онтон күскөлләр дип быйыл сенен Артем тон хибир мастаха калан кебайга мастаха калан узбор аспата саскы сборун кын мана жарта мото корка. Онтон сас тухка мастаха артади. Онтон сүрүн тугу кене сүйрүтүгөр урбута болгомта ха. Онтон мастаха кене химбир то силовойн тардык битте. Силовой түгөрөлө пөт онтон ити битеген химбир таханан баарсары болу жемит онтон таспытын эме туспа жартап. Быйгы колорожа бу симеди курактайга баштыгы симеди курактайга тотума кирете кенен бириме тахамет нучалы тахы корона көрүнгө танта биреме бак барга рокта бута ого манжа хүддан буянан же үс местен алан маннагата браво бута онтон эче тугуреме бу кайыта тугура ролоня кулун Артем биле хотторон да халагана ник колубра ултутумуттан табилибитин кеннетон уже вероятность агаяга да булады. Онтон аны кене до конца кисер. Онтон эннигота онду характер дак булгантан бу тон химбир битегер дылалык күчкө кириште химбир. Онтон молодец. Чоңтон химбир эдер, ола кадер бул. Никетен мена бар. Бир түгүллах бу бакка. Хасы түгүллах боларгар кене будан туктак. Шансаттыкта. Онда те капсагай тугуна ите кулмарым Артем колора камсыны да каддар атымбай огама быйыл кене каңлас капсай кытта жибута. Оны мен мени көсөмөн ыйтан турдакпын жак каддага бите оны олагатыны битте. Этен хабыта жеде оны кырдык. Капсагачтар кытта капсагадыр олагатын. Муну гобари капсагаян амиятын. Биреттен колобары бу именно чолан дыгынылары боллакына дыгын түргелак бәте туспа тыннак жоннак көрөчөлө олентон дыгынга ким отон кызыкты ким белемнак калбит ким арылыбыт ким түргелак ол эрекайыр. Онтон Артемга отон ондугата барата бар. Кенетон бу спорткар болбу куту сологора ме шөйдүк хиджер. Бул сен сер том дэтнен берадак тактыгы жар. Олентон мен бир үс катын онну көрө болоптарга кыйыны берер. Онта капсай булады 400 метр хүрүгенте болотун 400 метрен тепчигерле чига көрүнгө калырмен бен тренди хүрүдө да хижип ки болорун буетнан хамы ыракан ме би дистанция болорун че агалан келем маңын ая биреме ки түгөнү басыныз боба боктаны капсайга даганы ки тыңата кайы бокта инде ката булачын сүрөн калам бара капсай дер кежикти ырхан сени капсайчтар бәләре дә этелләре никтеннәр кулбара һәм бир булмандык кырыгыктарга даганы киселләр була дигәннәр моны говоря олин сүрөн калам бара капсай дер әбидер мастер дә бара капсай дер олагатан дилләр тойда ки һәм бир бакчыңнары тутар була я тондык бакчыңнар киселен бир ырхан онтон олин бу моны говоря ул тара туспа онда белемнәк объемнары ул һәм булар төһә даганы ник хатан отоманды капсайдара һәм бир уровеньнәре җиннә капсайчтардан кыркый була ди но ник сүрөн калам баран капсага бирден туспа метох көрүң туспа көрүң күрдүктө оны та быйыл төрөчөйдө хүмөдү курактайга бән же почовка кайын ки бакка кабыгын тө кай быккыны онна эйги буланын токтары кадай тан сүмөрти курактан кай битим өр баяндыгым туда жантан ахармытым Тан әйел олық кешекпен баруын бир. Бу брадым Артем каянда бекине канаттада. Эссе ол битке. Ягып Дмитрий биткис болду я. Бәм олтырым болду там. Икән жавытыннан бирге куракта бит. Ол скучен кемскүйү анан олтырым үдүгү чыпага тыксыбыттара. Кинер аттыларга болбатагам кадера. Хим бир комоюн. Аны абарабым болду бир үчүдүк. Кадера хим бир Ehil sitih bin nada yemin. Kinler men böyle iki tane hülbekke Allah'a tan kayar bar. O hanatı favori dedim vallahi. Kinler migine kreteller de. Bilemin kinler kretelim vallahi. Bilemeler de ya. Bilemeler ya. Ayaklı yiyince hatına o hamnata. Onu torukote kolorca duguna nyutor kebeton üstü sportsmen kıtırda boyu bulla iki sportsmen bu aksatın hayatı gama kaçıstı etnen lapota usta bastığı onu kismete. Тохтин эделерде. Куаган үчүгө чөй куарнак деп. Нас малын мүчүн яшка жеп көтү болду.
Hep çatı bana ehilce şöyle jana dağsa jartnangınca ben urku toqar kelengence Karaçılığın, sürüyəçilığın yöddün yemin bağana onu tabi. Kıda.